Sibonga kakhulu siswami ngethuba sipha lona asibingelele kakhulu kumlaleli weCapo Lesizwe ngalesi sikhathi siyabonga kakhulu. Ngiyathemba ukuthi ke nawe ke yakho iweekend ibe yihle kakhulu singakuvalili ngaphandle mnakethu. Nakanjani Carol ibe right kakhulu nje was so blessed this weekend yami be right. Namuhla mnakethu ukhuluma la ngeliphupho a dream ngesilungu uthi noma ngabe ngubana ngaba nalo liphupho kepha ke kusho ukuthini kuba neliphupho anyone can dream but what does it mean to have a dream Butwami? Asiqale la Carol. Uma ngabe sikhuluma ngalephupho sikhuluma ngalo namhlanje sizokhuluma ngento ethi mangabe isika kumuntu kufike a picture yokuthi impilo yakhe number 2 uyoyiphila kanjani yoba impilo enjani ubona impilo yakho ungakafiki kuyona uyazi impilo yakho ukuthi impilo yami imi kanje iphupho lami manje ngiyibona ngomuntu nje ngiyibona niphila impilo enje so Carol kuyabiza ukuphila impilo owayiphupha nokuphila impilo oyiphila manje yabona so well now uma ngabe sikhuluma kanje ngiyafisa Carol ukuthi ukube benesikhathi besizoqala sithi ake sihlukanise Carol ukuthi uma ngabe besinephupho kuhlukene nokuba nezifiso awuthi ngigcizelele uma ngabe kunephupho umuntu anephupho kufike kuhluke nokuba nesifiso why ngithi kuyahluka Carol uma ngabe umuntu ephupha iphupho liba yi1 akusiyo amaphupho awu10 so uma ngabe kuba nesifiso izifiso zigcina seziningi ugcina ungabusazi ukuthi yikuphi kwakufanele ngikwenze yikuphi kufanele ngingakwenzi uma ngabe sikhuluma kanje Carol kunomuntu osekhaya osasidekile ayibathini kanti namhlanje bengisakhuluma ngephupho but Carol inkinga iyi1 sifisa kakhulu kunomuntu othi makahleli namhlanje athi mina yazi ngiyafisa ukuyibona ngihlala kwi-mansion ngifisa ukuyibona ngihamba nge-X5 ngifisa ukuyibona ngihlala e-ofisini ngisebenza kamnandi uyabona but mangabe sikhuluma ngephupho iphupho liyi1 Carol ngelinye ilanga mina ngiyibona ngihola isizwe sase-South Africa so mind Carol ukuthi ukuze ngizoba i-president kunemigudu okufanele ngihambe kuyona akusikwa kalula sizosho nomlalelo sekhaya ukuthi uma ngabe unephupho ufuna ukuphila iphupho lakho empilweni akuyona into eza kalula you know Carol ukuthi abantu abaningi babe surprise why umuntu athi kanti bekathi unephupho kodwa avuke kuseni ahambe ayokoropa why umuntu athi kade anephupho avuke kuseni ahambe ayejardini why umuntu avuke kuseni Carol kade anephupho kodwa abe yimeni akade ingane uyabona it's because uma ngabe unephupho Carol whatever it takes to reach your dream uzokwenza you understand so umehluko uqala ufike ube lapho ukuthi iproblem iphupha siba namaphupho bese siwahlanganisa nezifiso sigcine singasazi ukuthi lempilo oyiphilayo is either it's your dream life or into owawifisa because into oyifisayo iningi so uma ngabe sikhuluma kanje anenze umzekeliso omncane bayokutshela abantu Carol mhlambe ama-couple angana dream awafiki ndawo umndeni ongana dream awufiki ndawo why eminye imindeni ikabana ingabi nezixazululo it's because i-dream ayikho if kune dream Carol it takes a real man to ukuthi azophila i-dream yakhe ngoba i-dream yenza ukuthi uthi mangabe udibana nezinto ezibuhlungu empilweni ongazi ukuthi uzohlula kanjani kusona bese uhlala phansi uvala amehlo uthi mawucibeza bese ubona la uyakhona because you know ukuthi iphupho lami ngelinye ilanga ngifuna ukuphila impilo enjani that's why uthi noma ngabe kufika izinto zokuthi zizokustress empilweni but wazi wena ukuthi iphupho lami mina I know ukuthi ngikhonjiswe iphupho lami lifikile and ngiyalazi ukuthi kufuze ngifike kulona kufanele ngihambe kuphi
Yeah, kumadima kakhulu kunzima. Kepha ke ngiyabonga ukuthi ke namhla usivulile ingqondo sakhona kubona savisisa ukuthi nangabe ke kukhulunywa ngeliphupho kusuke kukhulunywa ngani. Sengiyati ukuthi ke kunemehluko phakathi kwetifiso kanye nemaphupho kuhlukile lokho. Nangabe ufanele utati nobe ke wathi ukuthi yini liphupho lakho ngeke wabhayiza. Kepha ke nase utawuthatha liphupho nesifiso ukuhlanganise kulapho ufika udideke khona bhuti. Wish, you can wish, you can wish, you can wish until you wish. But a dream, you only dream once. Then it's also even so popular. Even the business, I mean, even the plan action, how to reach my dream. No matter how people then no matter how easy doing shy, but because you popular, you bonnet ipupo, nabona impile ngizoyiphila. UJoseph amhla ephupha kwenzeka imangaliso kodwa asibambe ngolesithathu Carol la sithi khona loss to gain kunezinto eziyokulahlekela kunezinto eziyokujikela ukuze iphupho lakho liphumelele. Ngiyathanda kakhulu isihloko lesicalile ke kuleli viki njengoba labanye bathi ke nangabe uneliphupho fanele ke ufocus kulo ungabuka emasayidini takushaya lendvo. Sibonge kakhulu ke mina kethu ukuthi ke ube nathi ke namuhla kungomsombuluko salicala ke lisuku tingu 19 kuomhla ka September. Ufuna ukukulandzela lo munye umlaleli wecala kukuva namuhla ukuthola kuphi babe? Abasithola abantu ku-Facebook ubongwa Mlungisi Shongwe on my account. Bongwa Mlungisi Shongwe noma ke uthi Mlungisi Bongwa Spiritual Standard page. Then uNkulunkulu makasibusise Carol. Sihlangana na kanjani ngalesithathu mna kethu? Noma kanjani.